Bakita kita menilai kita. Dibagi buat yang bilang tentang. Bakata kita menilai kepenterang yang tentang jawaban yang kiri dan jami. Nasib dia kita menilai kata-kata kepenterang yang kepenterang tentang jawaban lagi dia. Kata ia kena penting yang kiwepat na sabah ngambil ini yang kena kade kita bet ublay upori lay jubab bet uang kakendeu kanong kapalatim na kabenta jone kajubab jong ublay kanong kata lada Riu kota majong ya kai kentang jong ublay te wanra ya kata kajing tim maka kendeo nak bentar kalong kajubab kepas nyau pangdu aduh kata ngaju berkat kibar ikiwi tada silangi barong berkat ya kajing long jingman kapangin na anjia jong kalong beriu kajing long jingman jong ka ilang sama jong ki eke baro ki pabuan ni kemta kalong beriu kajing kajong ibaro ngasip ting pa ikum badon kadak kabalatim kamareng kabalatim latim na kemta jong kaimlang kasalang kabalatim ikun samla ikumba kibabon kelastang banyak siya kata kai kata long jintim nasib ting yo wat kata kabalang ru kaya siya andre kami nata baro kasyo nakae kabamani snyotu nakae kabamani ngidon nakajingmut nakae kapamani ngile nakae kapamani ngilon kung mga orang mendengar tampiang sa sisin lasius pa yang ini kasna upol ha kasiti syaki kristan korin kapanagkong kot katsan atuan kanong katsan kanong kabato wow kung bahaw adam baru kilayat Kristen arok ini Kristen barok ini ilang kerja balaji tentre kan mau permit kiwa ini nagapercaya kapag sawa ngilan kata kajia day patapercaya kadon kata ka sensual perception nangi kita ki khot met jongi ke bala khot atin phare ki sense organs ki ateng khu bat ki bak saudong jong kaperte lakadai para bril lakadai ki imang salah lakadai gaspa kapisa lakadai ka kamai kaji lakadai ki diri ki imau kunta terter kajing im jongi nama ki sense organ kawan ra ya kata ka sense perception kajing smell hani pagkata kajing siyo hangtakin soitan uban pada hangtakin kapulong yang ini panginle ya kay kapag kataman nyo ya pagpangin terus no ken hakata ka hok pagkabenta jong uble kadon kan yang iban penne ya nakajong kajing im hakata kajing sius pa kajing pagkatakas na mo Jesus kadon kam dari pinggir skill ku teman lakas ngile pag ngile tu ai bukan yasno pagkata kapag kentang kadong kasna ada ngila banle kumta banda ngila banle kumta kapertei kalong takumipan
Nangi kibadon na kadi kapor kapamenta. Kapertay kalong dakumoy. Parang yan kibadon way nong tho. Ubala tho yang way kading tho kabuay katanya tin pareng the new dark age. Utau James Breeder utho kumni hakading tho jong kaway ka sentence utho tin pareng kumni. We know more and more about the world, while being less and less able to do anything about it. Kane kajing tho ajong kaba open me aga way. Kami iru aga way ka journal, jong ka way ka theological institution. Badhang ni ukdeu pamangi baro akibat inaka juk ka pamenta nilayat sa kajuk ka balatiplut ya kapertay baro langba ki internet langba ki mobile langba ki television spat kumta ngitiplut ya kapertay baro we know more and more about the world nrei ubo pa nakapenta ki Kristan while being less and less able to do anything about it. Nimla apa banane nakapenta jongka. Ngiya kren ya kijing snew, ngiya kren ya kijing sirkei, ngiya kren ya kijing pang, henry kum ki Kristan parang nimale balik. Syepting yo kadaw kalomba, ni ketamat yong ya kabor kajing ketang jong. Kajing hot yang iparmen ki beriye kalau ai ba nilak banle bon ke nakapenta kapal ai bangila banle bon ke halor kajing kentang kajing khoi ka hok kajing ublay nakapenta kapertay katakan ka mission jong kapal kata yamat di wepa air bangin sedang na Jerusalem ada bin sedang nadi nginyo kajing tren ka bor ka pakantang kadon siya kay pakantang haba keren ya kay pakantang way na Riustan na Germany utau Rudolf Otto ubatay hakakot ka bauta the idea of the holy kajing mut na kajing siyaw tu ya kata pakantang ubo ay teliki kenti kata kaong kata kapakentang na ublay kadon nakakajilong kaktin latin ubo misterian kata kawe kata arong kata kapakentang kadon kajilong tremendum bak kapalay paktin latin ubo fascinans kinilay teliki bor jong kata kajing kentang ublay misterium kapamayan bakabakra tremendum kapasirke nri kapasirke laublay kiway pat kibasniu kimla aban yang persda fascinans kababat kabor ban batsken yakita kibasno parami kibali panjin dangi bak yakata kapertay sisyakan yang penekut di parungi di bali dan kayak tu yang kajong kajing siam sita yung kam sualat ya kaway kabangam julap bakajing itu ngayat unti daka kali hanya marway yang lemlok yang sabi jong kajing kam naslong balik saying siya pasir kapanganaya boy halay mer sadon kablok kali kendia yang kata kajing blok kali hanta ngadon marway kensan marway briu bangan itu usurung bet jadi kang uple di kang usyong hasai ngam itu yo briu bangasio tu bong itu hero ya ha tau ba ukren ya
nga presyang be ya kinado ng tinawang sirpi nga oh bale wo yang pitang ko te ya ni kosiyo jong daga kali jong ate ano kung ta haum sirpi yo ngalang mo kung tag ko sirpi yang ay besak amdan dok sirpi ya keren banget hadir lah ya keren ngasih po ba hindi siya kapasya Andre ko pau brio kwa dia ngasih uang ya uangnya ngasih tu pada dia ketinggalan kena ini tu ya uang ngadi pastor bat nganap sibun ke mga bakla haba bakla ay keren di pastor tu bat kakun na kapan lengo ya niat lama ini haba pastor ngai bau tau brio kadang kajinglah pada situ ngasuang no yung ampa kabutin no yung tongan ay kisay pikendiat tangkap bangadon lakut kata uruang hoy kini pastor agak disisa ngabe kenang ngapuron nanti ngakua aban ya keren berpida ke pasir tu toh pasintang ini ublay berku ya ki batkan jem betul kecapso uang tong ini tahan pe tong ayo ta kisah uyan na umpet siya nga wang public sibungan kajing mabjo nga naman ni kalomba hanya siya tu kata bala kentangnya kumu pastor kadang kabar ngit ya kata kung ki kristan naglabak ya kabor kajing kentang kadang kabar ban pensawa pantre haka perte parang kiba im na perte kabang im mata kabalit kababopot ya kajiketang joble kain mau baka wait baka jingkli kaboble kuliau bre un kli kado yani ya kasnibisha nilai ali nyen penembut daka kitab sing berpau kitab simpen pau kalau kepaat luar kadekat kat we hadu kat sao kaon kumni para mikiri uta bom hok to unang le bom hok berkat bhai uta bom hok to unang le bom hok uta ubat ngit to unang ngit uta ubah hok to nang le hok baru tahu bakhuy to unang khuy hakmi ingawan kloy bakan nong jonga kadon lem batnga bat ai nong hawai pawai baro kat bakum balong ka jingle jong kain kat bakum balong ka jingle jong ngeu kum ba ublay ukren kutla ta ba ukren ni kini bawang ubal bom hok tu nang le bom hok ubat ngit tu nang le ngit ngeu kum ba ublay ukren kutla ndrein kenal ublay ukren ayla lagi bis ayla tu sultan ayla dikiri boman bakin trei kum ya tu ka kitab jing penpa swaba unwan wang ngan wan loy hakni anwan coba kabak haddo kabangin pengkut atat barangin kita kapan ay kajing hun berkuar yang abad ya pi nakini jingkli samulai hot kabakat sahul suk kita kibalasat ya laki jandu suk kita kibalasat ya laki jandu bakin yo ayah hok panwan siyaw tau ding kaji kin yo lay besut
dakita kerdok sya kata kanamba lain keku nakapata keburonjo. Hati